Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Kan ni pagayam Marisa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ni Arnel ti pakabuklan ti arapaap ko. Iso ti nagbalin nga inspirasyon ko. Inna matawan ti relasyon mi. Ingkarik iti bagik, asaan akon nga agayat pay iti sabali. Ngam iti may nga aldaw, adda nadamag ko, adyak pulos ni namnama. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Marisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, agawid tamot langan, Marisa. Makabannog tagpaling kinukasto ang nagado ti tao. Well, oy, Marisa. Long time no see. Kumusta? Mayat matlag taman. Kimutong ka mat. Gapo iti stress iti trabaho. Ay, adaman damagakan ka. Ijay taigit. Anya ka di day tama nang. Da kayo kadipay ka ni Arnel? Ha? When? Marisa, adang tricycle anaya ba? Oh my God. Damagag tanakitak ni Arnel nga dakadwa na asabali a babae. Kasinsin na siguro dyan nakita. Anya kasinsin. Katog sinsin mo buda ijay restaurant nakakita kadakwada. Marisa, intan. Mabit lang ang manang. Jak tumot nga minapicturan idi. Ta, exact tumot nga impatarimaan ko di cellphone ko. Ay na, nag-sweet na ko naktumot. Long hair di babae, kan islim ti pamagina. Napo daw. Isurot a dinamag ko, no da kayo pa'y aging gaita. Apay asaan ka mat amatagtaga rin? Anya ti inchismis kan ka day Flora. Ni kano Arnel. Ay naading ko namin anon ana ipabarangay day babae. Gaputa naglaing nga agaramid iti istorya. Apay, mamati ka iti imbagbagana. Jack nga rod amo. Kaya't nakalaang nga stressen day jay. Tanagsina dakin nila kay na. Ngata. Mamati ka kanyak. Numero 1 at chismosa day Flora. Anya ti imbagana kan ka, may papankin ni Arnel. Adda kano nakita na babae akadwa ni Arnel. Nag-sweet da kano. Panagkunam, maaramid ni Arnel day takan ka? Am-am mo yun titunggal maysa. Inyam-am muna kamutan kadagi tinaganak na. Pagduado ampay ka di, ti relasyon nyo? Marisa, kasapulan ka nun ni manager jay report tayo iti sales. Ha? Kwa. Aramidak pa'y laang. Itay ko pa'y madlaw akasla absent-minded ka, ha? Uy, kasta ka diya talaga ti kunada nga in love. Agtal na ka man. Aywan gayam, sakbay arimor anapan nagkulek iti bayad ni Ruel, pakpakumustaan na ka, ha? Sino day ta Arwel? Saan mo pa'y gayam nga am mo? Isujay baro a collection officer tayo. Kasukat jay nag-resign? Gwapo matsi ka. Natayag, kan nabakad. Kan amom, nag-cute dagiti mata na, nang runa no umiisam. Adan boyfriend ko. Ni, pakpakumustaan na kalaang mata. Busy ka nga minakanayon. Iso asaan mo ang mapanpansin. Ang basta, no nakatugaw ka dito office, kanayon nakatalyawan. Aramidak man lang ang jay report ko. Oy, kumusta kayo gayam ka ni Papa Arnel? Oh, apay anag sinaay ka? Saan ka matan anaragsak nga gipadamag akas idi? Manmano nga minan nga ag-text. No agdamagak, wen kan saan, kas jay laang ti reply na. Panagkunam, anya nga tati kayat asawon day jay. Hello, Arnel. Hello, Kumusta kan? Marisa. Busy ak dito'y trabaho. Ado ti paparamid di boss. Di mo mat ngamin sungbatan dagiti text ko kan ka. Karep-reply ko lang mata. Day jay laang,
nagatidog ti text ko kan ka. Thumbs up la ang ti reply mo. Imbagak matkan ka busy ak. Oh, ay ayaban na ko ni boss. Bye. Arnel? Hello? In off na ti cellphone na. Pudnun samot siya impadamag kanyak ni Manang Flora. Pudnun sang agpaiso. Oh, si Kamat Gayam. Umay ko bisitaan ni Marisa manang. Duan nga daw sana si Mrad. Ay, jakman amukan ko na. Agtrangkason sa kano. Ala, umunog ka ah. Agyaman ak manang. Agtugaw ka, tain nakayaban. Marisa? Marisa, adda bisitam. Asino? Ni Beth, rumor ka pa'y ladita silid mo. Taur-urayan na ka. Madanagan ak man kan ka. Agtrangkaso ka kadiya talaga? Oh, saan ka matanabara? Jakman amo. Nagsakit ako naan niya. Apay ka di. Amo. Marik na ka talaga ang nagbaliwan ni Arnel. Saanan akas iti sigod. Wen nga rod. Saan nakamatan nga umay suksuko na ni ja office? Idi inawagak. Makaungat pa'y kanyak. Dagita ti sinyales. Ana fall out of love kan ka ti boyfriend mo. Innam atawan ti relasyon mi. Kastoy ka di ti pagbanagan na. Hello, Arnel. Nalobaten da ito yung cellphone ko, iti kaaawag mo. Apay aya, anya ti problema, Marisa? Saan ka kumamat ang makaungat kanyak? Kahit ko lang agsarita ta. Marisa? Saan kan akas idi? Dakayatin, Marisa. Anyat kahit mo asawhan. Narigat ka di amawatan ti imbagakin ka. Nauma akon iti relasyon ta. Tsaka mo, ngam napukawan tiriknakan ka. Mabalin ka ding agkita ta. Masapul na pagsaritaan ta daytoy. Nagbayagan ti relasyon ta. Pangaasim Arnel. Anya ka di ti basol ko kan ka. Ibagam ko makanyag. Adda ka di nagkurangak. Saan mo pabasulan ti bagim? Awan basol mo. Gapo ka di tadan na sara ka masabali. Dayta ka di ti makagapo. Marisa, Apay nga itala nga ibagam kanyag. diyan kaya't asaktan tiriknam. Tay-tay mingak ti umno apanawen. Kat kita, ibagakon kan ka. Aglinipatan. Anya. Apay nakasunglass ka, uray dito unag ti balay. Kuamanang, nasakit dagiti matag. Agsor ay saksa. Saan nga uso ti sore eyes ita? Nan, kita agman dagita matam. Ay, saanan? Nagsangit ka niya. Saan mo nga ilibak? Tanangag ko ti panagsasaibok mo idirabi iti silid mo. Saan ka nakaturo ka niya? Manang, awan kamin ka ni Arnel. Puno dya imbaga kanyak ni Manang Flora. At dan sa bali a babae itibiyag ni Arnel. Kasano anak pasamak dayta? Kunak man no plano yun ti agkasar. Ay, sayang ti innem atawan a relasyon yun no kasta. Nasakit ti ulo kamang panunuhat. Ala, kasta talaga ading ko. Anya ngay nga ron. Ado ti lalaki dita. Masarakam tulat tayo mas deserving ng dayjay ng Arnel. Saan ka pailang akasarsarita ita? Tambok ti pagdaldalanam. Agyaman ako na, Beth. Good morning, mga madam. Nagsapa ka mo na sumra, Cruel? Ado nga min itati singirak, Ma'am Beth. Ma'am Marisa, para kan ka. Uy! Red roses na talaga? With matching chocolates? Nag-sweet mo tan?
Thank you, Ruel. Ngam, saan ko mata birthday ita Awatem latta ka din. Sige ma'am. Panawan kayo pa dito office. Bye. Agananad ka. Beth, anya ti kayat na asawan? Apay ngagdamag ka iti kasta. Nabayagan nga agrayo ni Ruel kan ka. Dimlaang madmadlaw. Tani Arnel ti sentro ti atensyon mo. Inistoryam ka di kankwana, tinapasamak. Wan? Ay, saan gayam? Inistoryam amin? Nagdamagmat ngamin. Di sinong bata. Agawid ka din, Ma'am Marisa. Uwan. Si Kangay. Adda ka di ururayam? Sikat urayak. Itulod ka ni Jay Balayo, no kayat mo. Ha? Makatudtudon, ma'am. Isong itulod kan. Binulod ko Jay kutsi ni manong ko. Isuti pang itulod ko kan ka. Intan. Agyaman na Cruel. Nagkering kagayam. Awan ng yaman na, ma'am. Idi pa yung ararapaapag, ama itulod ka akastoy. Ita, natungpal matlangan. Dinak man angawon iti kasta? Pugnot ibagbagak, ma'am. Nag-resign na ki Jay Sigud at trabaho ka security guard. Idi na amuhag, nga da nag-resign na kolektoryo. Kasta ka di? Sa dino tinagtrabahwam ka security guard? Ijay bangko, akanayon mo amalabsan tunggal sumra ka iti trabaho. Tsaka mo nga da ka ijay. Kada lumabas ka, makita ka. Asidagtan iti balay mi. Dumagas ka pa'y tag kape ka. Di mo kunaan, di mo kayat. Wagas kumatan nga agyaman kan ka, iti panang itulod mo kanya. Aywan, malagipon. Ijay bangko ti pakakit kita akan ka idi. Kanayon ka makita idi Jay. O sige, agistorya kayo kin ni Marisa. Tamapanak man nagtimpla iti kapeyo. Pasensyakan akan ni manang ko. Nagado ti damdamagan na kan ka. Naragsak akasarsarita ni manang mo. Talaga akas jay na. Mabalin ka di nga umayak agpasyar. Ruel, amumot ng tinapasamak kada kami ka ni Arnel. Jack pa'y naka-move on. Nakasagahan ak nga aguray, iti umno apanawan. Marisa, isurot dak mamot ka ni Ruel no ag-date kayo? Agdidit kami ayamat. Ay na, amok, agkita kayo inton bigat iti restaurant. Nakaamwam manan. Ni Ruel, uray siya pero naklaang. Wana, umay kantulat ta. Lipate mo ni Arnel, tadamat ta ni Ruel, akasukat na. Umay ka nun de chaperon ta. Talaga gayang nga inayabang ni Bethania. Marisa, ay na. Ay, kunakon ka tas kadayta. Limok magkamot ngamin. Limok magak ka di, mana? Ay na, talaga nga nakamove on kan ni Arnel anya. Adamot baro akadwamon. Katrabahwak ni Ruel. Adayo amas gwapo ngam ni Arnel. Bagay kayo. Aywan gayam, addamanan ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Nagsina ka numot da Arnel kan jay GF na. Saan ang nagbayag ti relasyon da? Istorya ko man no apay ang nagsina da ngam addamot ka date mo. Iso nga, inton maminsan tulaangan. Mas daawak. Apay nga inawagan na kang agkita ta dito'y parke. Agyaman ak ta pinatgam tikid daw ko ken ka. Apay akinid daw mo nga agkita ta. Marisa, Di mo igaman ti imak, Arnel. taapay. Saan ka din ang mabalin?
Addan sa bali nga ay ayatak. Kunakon kat. Basol ko. Aklo na kabasol ko. Ngam na amiris ko ng aging gaita. Si kalapta ti ay ayatek. No amokla ko ma. Sinalwadak ko mati relasyon ta idi. Naudin da idi apa nagkita mi kini Arnel, Mr. Lonely. Kat ita, plan-plan wen min ti agkalaysa. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko tay kunada. Maam-ammom ti kapkap na kam nga ayat. No ammom ti aguray. Sumangbaykan ka ito umno apanawen. Ti pan nakapaay kat saan na akayat asawen nga agpatinggan ti amin. Tadaytoy kat mabalin apang rugyan ti mas nasaysaya at agundaway. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.